N'ibibazo n'agahinda bikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, igice gikomeje kumvikanamo kurasana gukomeye cyane, igice gikomeje kumvikanamo guturika kw'imbunda ziremereye, nyuma y'uko umujyi wa Goma ijoro ryose haraye humvikana kurasana gukomeye cyane, haraye humvikana guturika kw'imbunda zidasanzwe. Amakuru aturuka ku kibuga cy'imirwano yemejwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye nuko magingo aya ngaya bamwe mu barwanye, bamwe mu barashe ubu bamaze gufatwa, bamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Goma aravuga ko abatuye umujyi wa Goma ijoro ryose baraye bumva urusaku rw'amasasu, baraye bumva urusaku rw'imbunda ziremereye. Ni mu mirwano yari irimo irabica bigacika hagati ya FARDC M23, aho imirwano yari irimo kumvikana ku mujyi wa Ndosho ndetse n'umujyi wa Mugunga. Amasasu aremereye, droni, ibisasu nibyo byarimo kugenda biturikira mu misozi igiye itandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana umubare wa nyawo w'abasirikare baguye muri iyi mirwano, haba FARDC haba M23. Ntawe uragaragaza abafatiwe mu mirwano ndetse ntawe uragaragaza ababa baguye muri iyi mirwano. Gusa amakuru yashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare cya M23, Liyetona Koloneli Wiringoma, yavuze ko abaguye kuri uru rugamba bamaze kugezwa aho bashyingurwa. Anagaragaza ko ibi byakozwe na FARDC, FDLR, Wazalendo ari amahame cyangwa se ari ukwica amasezerano yari yamaze iminsi asinywe hagati ya leta ya Kinshasa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi bibaye nyuma y'uko hari hashize iminsi itatu muri teritwari ya Walikale humvikanamo kurasana gukomeye cyane, ndetse uku kurasana kukaba kwaranasize FARDC ihigaruriye M23 ikazinga ibyabo ikagenda. Gusa nubwo bimeze gutyo, ubu amakuru aturuka ku bayobozi ba guverinoma ya Kongo aremeza ko M23 yaba irimo irategura ibitero bikomeye cyane, yaba irimo irategura ikintu kidasanzwe gishobora gusiga imijyi irimo Kisangani, imijyi irimo Rumbashi yongeye nayo kujya mu kaga, nyuma y'uko izi nyeshyamba za M23 zitangaje ko zishaka kuhafata. Nyuma y'uko imirwano yari yamaze gutera abaturage ubwoba, ubu noneho ubuzima bwongeye gusubira uko bwari bumeze. Iyi Goma irimo iragendwa, iyi Goma irimo umutekano. Amakuru tunafite nuko hamaze kuba umuganda uzwi ku izina rya Salongo. Amakuru avuga ko inyeshyamba za M23 zakajije umutekano mu duce twose, by'umwihariko ahitwa Indosho n'ahangaha Mugunga hari habereye kurasana gukomeye cyane. Ni imirwano kandi ibaye nyuma y'uko tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 habaye ibiganiro hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bahuriye i Doha muri Katari, bigizwemo uruhare na Emir Shemitabini El Kadi wa Katari, aho abayobozi bombi baganiriye ku cyakorwa kugira ngo iyi ntambara irangire. Nyamara bivugwa ko nubwo baganiriye, iyi ntambara ishobora kuzakemuka imaze igihe kirekire, nk'uko ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi, bituruka ku kuba ibyo FARDC M23 basezeranye nta numwe ujya ubyubahiriza, ahubwo bakisanga bongeye gusubira mu ntambara, bongeye gusubira ku irasaniro. Akaba ari nacyo gikomeje gutuma abaturage bicwa umunsi ku munsi.